Corak tadi salah roh. Iki kan? Tolong tutup sudah. Nama boleh mbian ntar ke kuburan jak pagi ting tuting ngeri lembek maling ni. La. Dikat tata krama na orang seo. Makin de remah orang se mate. Maru yo pabagus lakon melete itu orang. Innamal mar'u hadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a. Orang ni kemon kio dia akan menjadi bahan cerita bagi orang sesudahnya. Mun kiai lambok rokana mun pan punawi lambok. Ya kalau tak langkong pan punawi tak kok beda. Beda. Ya Allah. Rani Zar baiklah. Mun ki beda suarakan Rani Zar, salah genteng orangnya. Suaran rak serak basah. Aglider. Allah, salah nyanyi pana atel. Yung janggul santri hafal kabeh itu. Jok bilih sing apa lagi akan hari janggul. Yung janggul ya nyanyi lho ra. Anu mau keluarga nih ke syair gini. Santri hafal kabeh. Ya Allah, ya Rabbi janggul. La haula wala quwata illa billah. Ternyata kalangan ada kok bener santri dan tinenggul tak hafal bener. Ngado turak ngadoan benerani zor suara anak-anak. Ya Allah, hanya nyikap piring 2.000 yo. Lagi ya Allah. Sampean pangoca, tadi norai gula. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad la tu'adzib hadzal mayyit. Ini kita belum lama langsung isap orang. Kun mujak senika. Jadi miandar ke kuburan, nika angkep kuburan, kayak nika meja. Ya kan malanggi ya yo. Mohon maaf mulai salaman yo. Nika malanggi. Nika bagus lah ngucap. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad la tu'adzib hadzal mayyit. Langsung isa boleh. Benikeng bola na bacaan ni. Benikeng bolan sera semaca. Keruanya biasman Nabi Muhammad kro. Ya Allah, dengan hak Nabi Muhammad dan hak keluarga Nabi Muhammad, la tu'adzib, jangan kau siksa hadzal mayyit ini. Langsung tuh menyebut Muhammad dan malaikat burung Pak. Nyaman kan suruh ngaji ban yo nyaman jadi puang hari larang ilmu yo mak bocor ban nguncang kok baca menono ntar dem ayo baca Allahumma terus lagi mencari baca menono teman ibu camun oleh surah macam tapan saya baca Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad la tu'adzib hadzal mayyit. Senyaman mun ban gula secara pribadi yoba ni kasih kata ban gula Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad la tu'adzibna. Dah iya benih ka mayit bantar ka kuburan merodi. Ya Allah, dengan haknya Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, jangan siksa kami. Lepas min, loh,
jangan siksa kami. Mun tambana la tu'adzibna wa ahlana wa auladana. Loh, sering kita mati ke? Bapak kita mati monitor ni siksa na Allah kagama gulaban sambian. Sering siksa ni bini guntoron ka orang si mati malolo.